Ne oa ket tom an amzer metima, hein? Bon, war velad ez ai. Koulskoude oa splan an eol der. Da noz, quoi. N'or ket diren ket malak an a radio? Non, mais ta m'avait faire... Emañ bepred ar poliz o tlask war l'er muntrer kicher meneari. Goude bez a kavet daou gazik tout gofet e bonheur a 16 kaz beuz e berien, ez ebe a kavet e ploneour kaz ez vihan an intron godek a zo e da naon ar mintiman. Met kin mo hat, wanneer het o staid minet evit hevo eskudelat lis. En me zaten dus te wandra ben akadreus. Aber me stole der selle lios. He wait minet... Pik en skrij eo, hein? A klevet peuzano deus ar muntrer lapinet, la? An inni a... Me o pet? Gam, gwer. Penaos? Gam gwer. Ah, excusez da c'hanon, hein, mais meus ket laket war ma entan chamazad ober shopping et tigam gwer. Mais n'os made. Ne oar-ket ar polisarien peus an mod lakad o c'habranoù war ar muntrer kicher lesanvet ganto an targaskouz. Ne los kant torfedo rout bet war iler. Hervez am ezeien an intron godek e helpe. Ur gaer a vo, allez. Bon, mais ne meus ket c'hoant eme la, en oa fer la ha kicher. Hein, kicher? Ya o trou targaskoz, ya. Ah, ya. Non. Non? Ma digarezet, me gret e din e... Non. Hein? La pinette. Vam goz. Kaote. Ah!